ini kini namarpa nada dibakaya ng tinang ni kan laway jong kikrontikti kan laway jong kari pekerjaan demi Nagaar po sa direk yin sa iyo pat sa sisin yan katagan nam kajinjok hagaway kayo at KFDC pagkapen ka nung aga at kajing atatin pamagpigong ginong paibanong siyong jong irigasyon na palang may pinami solasad kantay ba siyang Samarang ba kantay ba siyang ba't kinikihat yung walang kitungin panay ng sin yang ikat ba't nang gano'n kajing atatin kung ipaibanong siyong bayi Hagani ka MDC, pagkandiat sinang ni Shekmat, pagminalaying, pangkat ya kabot na pagkordor na jumbi. Voice of the People Party, palongkat na lang, jagat pa dya, wansa mano-mano, ang penting pensiya jati, yang memandin, yang ni Shekmat, panpendek hok ikat kamram, kabalatan Shek, halar, inang syok sinong juni, way, lima na rin Songkar, India. Hagani ka jamit, nagapur na kamelsin na ding snow Hamang ala bawan menyuk siap yang hari ini sedang nak pulang ke pergi. Nak snow tu, kalian dia kejuni, pulang kamdai ke besok. Henry, limba kejing Arab, kejing Kersan, kejing B, kejing B kipaipa. Nak kawin ke meeting, isya kawin ke meeting. Dia senang, dia dah merengkat lapan ni. Dia ay mensir, bagi kong ginangalang magpangaku mukurdong. Namun type pan peta, magkakagday ka po. Das kapol kaya, yang apa dia pi pagkantang yang ini konstituensi kami kejangi. Bangin yamat, yang kajikala, kapag mengabat mapi di angor. Kau telah kan ginangkan cekapani baskat sani yang bah ada jingan nanti kejangi. Kung kapay sa People Party po ang tumay. Niyo kajing tersian berapa kejampi, walang ipat po siya katong, dengan nepat netit, bahang ini kekendi keramantang. Yang saya angkat yo tau sok kajing Tracy kang the jongi way kipai pa nong siyong jogi ni konstituensi kebagi jongi ngamdan syo kajing atatin kang scan kajing berkat na marma haswente pamapi kong ginong nasyan scan kajing berkat waktu sya pansya lang pakla nangi syekhat na maraki itindiat singing itit tantam ada ni konstituensi kebagi jongi lapuan kibalawan Ban bay ng ispay lupa, ban penbid harukom, na ngayon iwan kan invest. Hagani ka siyang matulog kajami, hagani ka konstituensi kajami. Kajing bay kajami ispay lupa, kajing pantame ng bakit scheme, iwa per, ismoto katay tang kapit kajami, ban invest, hagani ka konstituensi kajami. Nasupa pa nang ipi, waktum siya pada konstituensi kebaik kejami, dan long kata konstituensi kebansuan dan kebaik clear, yaki. Kata kadai kekumur, kebang kuapan ayat ini kejami. Waktum siya pada konstituensi kebaik kejami, dan long tumai konstituensi, dan sulong kata konstituensi kebansuan dan kebaik clear, contoh investment jono. Jika tendam nang ni syekmat, bangin pentemai, yang berhukum berkat kejing berkat kejui. Balai mengangi kita, mga sodo, bakat ni kejing hiran kejing yang kenduk, pembinong syong. Baladang iyo asisya, yang kita ginong try, kita keklik, mangingin dan gamdan ni akan ikapur, panuan bersak ini kejing alat election kejui. Naman nimbang kita ginong alam, kita tonggan mesin kejing keklik, nyapan letan peta, nagawin kejaga, siya kawin kejaga. But the voice of the People Party, ang kajigalan yung President Ronda Ujungin. Nyapan let nagawin kesyong, siya kawin kesyong. Pangkot kanwer, ikipay pa anong siyang. Walang alis siya ang bilang baki. Hagani ka, hindi ka ba mantahan yung smoto, bakong kipad ng siyang. Kipandang kipastat, kipasyamhang, kilawan siya kamat. Manay ka, tiga man. Nunggan siya kata kamansin, panang mga snow airline, nanin na snow team, naman na tek papilas na, magatonot kamansin ka jampi. Bandang niya siya kmat, yun ang yaban panikikam, ipakala at ipakamba, hagabay na yung konstituensi ka pag-iit ka jampi. Na snow sea ba nun? Bahagay ka konstituensi ka pag-iit ka jampi, kinikindyaski, wapan bakang na TNDC ka palalin mo, kipalalim, hindi TNDC ka pamlekam. Nalay durang niya ba KFDC, nato kipor kipamaswa, hado kani kakalamat na pamanta.
Henry nganong ya pi bagi pai pa. Yen long kita kin long jiet nang ni se khamat ki banang ki basta ki basyapang. Kaya yang kata gerukun ko bagi dai bat le nang ni se khamat. Nang net pa bai late pa pinas so tho ban jiet ki nong elam ki banot ki basyar ba ki basyapang ban trei ya dakam. Namar ko nong ajong mapi bidai ki kendra ki jongi. Ban mapi na bidai ki kendra ki jongi. Pensei ki nong trei ki ban ket ban ba ya dakya ya dakam. Berbenkitan ba yang kaya ngasyon na jongi. But the voice of the people party kala ay nga na tiket ng longtong ukurtong ay mapigi ng siyang di manang di basta mapigin say ya kita GMDC baka next kemru hanggang kakenti ka pamanta tunle ya ka ay kapati dalawang panle but tunle ya ka na kamansin na jing shlur but kamansin na jing not Bagam dan betul betul ada jangan tertiar. Bakun kinong song jangan kita song laparan. Penlet seni yang ada di jamir. Dan kau ada pergi mungkin kemedi kepa pentusan apa kata anak kemensi berjambi. Kau gai ke konstituensi pika banyoi nami syakmat. Kau gai UMDC pika banyoi nami syakmat. Lagi ada jiksta berjambi. Bapin Pusan ada yang opini selok eki kuat dikti kiparlok kiparjor kibayeng kibasem bak kiparanong siyang kibagay kijampi apa yang terek kami dari yang let pentet yang betul kijampi let tekemensin na jing sokya abang asonjo balada pibakla menta balada ka konstituensi di bawah kawai kapakla menta yang sampai haka kengkai yang sampai haka jige Namar bagi lagi ini kendiat sini bagi baru kibangi ya penat kiladan di kopya belum datang lagi ginang dan terikam tang lagi ginang dan pendai yang kecinge kaya kasih nang teko district council nganong ketika district council kendai kanong kenti jong GMDC kadai kanong kenti jong pi di papa opri nyau terat kadai kanong kenti ke jong pi di papa jong konstituensi kai bandung sya bereno bandai pensyo hantai pankantai ya kata jingo GMDC ke jong ki namar yo kikret yakino majid tu papa baru papa orang kapor pan penjar yakino kadai ka syuki ke pati gisyong Gilapoi, agajing sarang, agajing kayo, namar gilet, manda, tengkat tukan disnen yang kain district council, kalatai kanong kendi kajanggi, kinlek kan bakiman. Andai, kau kipai pa anong siyang bayi, kenmal ka galigaway. Akin ikikiniat benay beradet, lebat ikot kebuah nilai, kajing bamsak kebuah syirkai, hanggang po district council. Patano bahaya diki, bakinlek kay, yang kepisah jumpai ba. Mana wala deki kekinle kai ya kanong kendi jeng pai pa pati halon kata kanong rem kanong yapi lalaki ken sting lagi pai pa anong song song jongane ke shnang baye ke jongi dai na pri baran mo pan penyar yaki na hatu ka khet ke baki kishan dai na pri baran mo pan penyar yaki namar bakin kain snapshot ya kajing tetut ke jama ke jom ni ke pai pa ini kisnam ni waladet Bila saya lagi, kata kacing kami nanti, kata kacing angot, kini kita berisai, kintrayok kita kam, andai bilai, lagi jom dikmat, bilai snow lagi jom diskor, jadi kita kam ke baki gile antai, kam dari kanong temti ke jom ki, baki lepan kam try, kita kam ke jom ki antai, nama nasnum tu, yang mengadat panpas, sibon teli kipel, andai kacing keli, kita janmiat ke bangga apa keli, kita kipel kita ngadat pas. Yo onong mano nomor ni ipat ba ipat yo onong mano mata. Mano hayo onong ni kita kipel ke kita pas. Laga ndai naman ta chongki. Lagi berkat tang lebih kumpul kalimas baksan hakapur gula dasang yang kila jandai kipel yo onong tang lagi. Berkat tang itu maladi berkat syo eta kiaga kesan jom minong song. District council rasanya kan harus dan hakindai pasat puan waktu mengawang meneh naik kublai yang di sini balik no namar kila persian dan penwandur yang ini kecat penriu ke bakkerpang kecowi endo yang ini kikasan apa beli kisem ini kelasan sentuh ini kelasan senjor
lalu kesensyal senang, lalu kayo bahat kakayi kapateng, kacing penek pensa, ya kawan ya kilom kiwa, bagi kimar pok pentau kecogi, kerastan semput, ani kapo daya keradai mentatu kipai nong syong berit, bangin kampen di yang sa sisir, bangin ongin shimino, bagi kiti kecogi, banta yang dibeliau, kimadon kacing kekli, antai apa the state council, badnai abang awam tinta. Nanai agak cik start ke jong pi kipat ma. Namar kat cuma nalek agak ni ke konstituensi ke bayi ke jongi. Ya juang dai pa kinong syong syong jong gani ke nong tumai konstituensi ke jongi. Kidai kinong syong syong kiba nang kiba start ke kiba syembang. Bangna agak jing syembang ke jong pi. Tang gawai ngan bo ke jing kali. Akmat jong pi kipat ma agak ni ke jong biat. Kamtam eki kipa. Kiba don na mesin ke jingket kili namanda kayi ke sen ke jompi pada namanda ki kron ikti ke jompi yo ki keli ki kron jompi la shai mei pa pilale ayu namanda joli aga pori so the people party haus ne maharaja na pusan kile pen pertana koi ke jaga banya don bentalang pat kini ke jingkela ke bani anglut kaya ka cuba pun ki kibe ki pa pinai ki group ki jompi pada ka patain ka bansawan tamara ngali api ki pa ada jing star ka jing champagne ka jompi ya kaya ka pa pinai belle panamban ka no ka jing ka mesin ka jing ardatin bahaga apoi tarik pinlek pension ya sha ka jomaka batin pinai tawen sa sisin ya kani karni ka chaiben rio ka jogi aga apoi tarik pinlek pension aga sha ka mapra kan kentil yang ya ka sensyal kada ka maham berkebadai hak bangilai banyo inong syam aga apoi tarik pinlek pension aga sha ka mapra kan kentil yang ya kayo ka kot ka jogi kan kentil yang ya ka jing syam shnai ka jogi kung ka shnang ka tao ba kamtam Pengandra, ia kalau ia ke pernah, jom kini kihat kibaret, kibawan bersnap kini ke meeting, agar ini ke jande, apa syallah perang. Bapa ini, agar ini ke jande, syallah ini terang biru, agar ini ke meeting, kalau ke meeting ke satu, penyelang public meeting, rasai hantai apa langsung real masuk ajan ke office dan voice of the people party. Yang dan kalau ke meeting, ada power and real wajib. Nakot na wari pi paro bapinyawan banyak pensyailang bagi hantai. Namaskan dari ke meeting ke bakhato jong ke voice of the people party ang kabahinay na ke FDC election. Banyak kermen, banyak kenturo pi bapinyakot ya wer. Lagi para nong syungsnong banwan banyak bondong katang bagi hantai. Banay mansim, fashisin, hado kasi kabangin let pagkadil ako pajagi. Yan let daga mansim ke jing slur. Yang lain tak kata mensin menang bangala yo yang kata menggenti agar kita cemik bangan syibli bagi kita jadi bansai yang kinongeram kimanot kimasyur pan amtang data wan mumpa yang dari the people party tanani na tumai ayo kita kubur kanlet sebaro kapri unyong grab bagi dari the people party pati papa kimpaya ka bagi yo dan bagi lakan susar ante po district council kung dakihan kenapa menyo bandat yang kita bersensyal kata mengelak dan wandra jaga cingkellah kabang mengawal mapi kang kinong syong kaprin nyo grab hiborok kawai kan nyo patsa sisin pangkam genti pada shisha kani gari kabayit kajongi kadai kata gari teple pada shisha kani gari kabayit kajongi kan satap yang ni kata kapet dalam kabang doy mentala kat tu telik Islam syaki beliau di pemberan hak penyo ya kabha dapat kecingkeli wana ko penmo kalau tangkat ni kun kinong syong atau himdai se himyo himdan hak se penyo alam ya kata nak dapat kata bagi dia berem kimen berem kikpa kimi teman jogi kila bangiru kinyo bentalan ya kata hal ni kapor kipai manong syong hak jaga kebahagiaan nyinya perta tau laisin lewat hanya syab ke jomupra kerana menginyo bentang kentiri yang fasisin yang kata konstituensi kebendang ke staf kebenuh penbeli di kinongeram kiban kerennya ke hok ke sisa bertanya ke hok pada rejing sisa hopra dan gue ini bapak bertaruh ini pertanyaan saya sirno laisin lewat hopra
Darbo, obrang meringkakan bagi bagaimana akan dinilai. Apa yang kita akan mesin dari show, akan mesin keberembak sedang memimpin yang ingat dan penyebab yang akan melakukan kami pembinaan song-song dibayar kembali ke semang pada konferensi yang kemarin ini. Kemudian Syekh Darbo, obrang meringkakan tapi dengan syarat peran baru berenang lagi kami dapat ke masyarakat lain. Kumai Syekh Darbo.